ngizwe go police abangene diamonds. Ngikhumbula igama lebhuneli 1 Lion Osha Africans ngoba la man umuntu ocala ukungishaya ngempama la man ngoba uthangena Arviso D vis the Feel Vapel angiyazi Africans ngathi ya wangeka ngezinye izinto eziningi wangeka ngento eziningi namhlanje ngeke ungitshele next Africans ngoba le ndaba ye Feel Vapel yangenza ukuthi ngifune ukwazi Africans angishayisa ngamabhunu ngithi nginesibhamu nganazo zingale kuntanga zonke sithatha basifaka phakathi kwemoto masifika lena bathi thuso abangehlisi mina bayehlisa untanga baye khona le bayomfuna bangamtholi ube kune olidla kathuso belize nomunye umuntu wasewakazethi singathi bebamcoshile la rent ekhona bathi ngoba untanga kahlali la ejardini uhleza esitratini ungabamba iroom lakhe nala ngara kanti lapha eroomini lakhe angena khona ila amaphoyisa azofika khona ebusuku tamana akazi Africans lezi ezifana nami zeVilvapere ya bangene lapha review sosithuso nathi ya bara gcina kuphuma ioledi lo muntu wesonto nami ngimfake lapho ngoba uthuso akatholakali labo abantu enihamba nabo yibo baziyo zonke igodi zakathuso bazonikhomba uthuso.